Паян Константин Иванов яйчелі Чуваш Патшалық Академии драмы театрин сцены жине Шене Хайлав духать. Вырос литературин классике Александр Островский драматург Шурал Рамба и кшерчул щитне теле Наталья Сергеева режиссер унын пьесыбе Юлашки парым ятла спектакль лартна. Вунда хырмышемер ешириммеш, еширим біремеш, саманы олжынса бынышем, едем чуне ылмашын масиккен. Шавынба Александр Островский пурнышран иліне сынарысем, паянхи кураганшында пиде онланмалла тада вырынлы, вахытлы. Репетиция саманчысыне үгернемай, шагы бире кашни сымақпат ыткаларыш урлы гурынчы. Оксана Драгунова, Юлия Ролинче. Юлия, чунам. Ебе баян санбадында пулады бақ. Кая юлса да бұлейм. Толық арым. Улбушки вилне ғышын печень бұрнаганскер. Бұрде ебір бұрныша юраду зыр бұрнаймас бірветхе валда жауын бекех. Юраду туймезене туйза гурашын. Жауын бада вал жауын бек Вадим Дульчин ятлыскере келештерет. Юрада атяна, она шанза бұрынат. Анжақта шак спектакльде жамик пулзадуғат, она суяща, улдалаща. Пәдем бұрлықне картла вылязаяны Вадим Дульчин намыса білмезір, хойне пүшне чухатса саваган хирарма шавырса елет. Юраду дуймебе сукырланны чун, улдавша серебине кірсе үгет. Леші унын пуянлығы бе усугурмады дынат, аллынегене ұқшыне каллех вылязайрат. Мен дома керлі сере ұқша. Сирия ховарында кемі жүкек? Рузылы бұрнаштары бір Сирия лайық процент барып. Сирия нұмай керлі? Елтақ. Мен бұрри елтақ. Мана бара мен жолад? Сирия ұқшамен дума кер. Херарым жем арғыл. Ебіна хам жіне едім. Енжен дейзір 15 бұрныжа қанақман болзан, ебір Сирия құлден қанақтары бір. Челерин павдавадып. Шинна юрадасы, шинжын тұрышны, шинжын савынны. Выл пөдімбех чилаях енезен полныне кыдартмас пулмала паян хижинна. Мен жіндезесін умбекшин инжех каяймасть. Пызық шедінюзем тваймасть. Пармаяк шинна болыжас тезе тұрышса, хойын жинже манзагаять. Шинжын бұрынма бұшлать. Енженде Шамбек шинзем булмазасын, міле бұрны тымыршы бир. Пирин спектакль шыбақ шавынбек шинзем жинжен. Хальхи шилых падулны пытражолы бұрнышыра едем тасалық, терісліх, шантиклых шинден манзабыны хистенеде Наталья Сергеева режиссера, Александр Островский шак песене паянхи стены шинегларма. Республикандава девишлі артисетем Николай Сергеев, Ирина Верьялова, Валерий Карпов, Рашейдава девишлі артисе Валентина Ситова тадағытызем роли сене хавхаланса галыплашы. Візем психолог сембек, пір-бір сынар терлеларудырура хойне меншін аплаты каланыне тепчесе оннанма, кураган батне терс шидерме дырыжашы. Телейле булашын хойне еверлі кашни. Кам укшажын, кам юрадуба. Анжақта мүле бұлзадуғат. Бұрнышы бекех суйза улдалаза, урхламайлы бұлзадуғат шак спектакльде. Тумдир эльгисембе сценография Светлана Зверева, художник хадырленя. Спектакле музыкыба тада ташысембе илемле дегеня Александр Тимошенко. Пьесына чвашла Пирень Эштеш, радиожурналист, Чуваш республикин культурндава девишлещеня Ольга Тургай кучарна. Шак спектакль бейбир, шамраксене, хавар юрадова упрама, шавахатрах ырыгымылық туймне, ытларах туйма сынетпір. Ырыгымылырақ пулма, шинзене юратма сынетпір. Вот шамбада манжытпа ачазем валиде, шамраксем валиде, аслызем валиде пиде кирлі спектакль болат бек туйнать. Юлашки парым спектакль паян Константин Иванов яделі Чуваш Патшалық Академии драма театрінде вун загыр секе чурура бушланать. Лардагансем унын шыби шербилік шулгаялла Чуваш театрне пучарсаяма булышны хау бурнас тенебеган бурын спектаклен небегех онышлы буласа жанайшы. Чуваш енгіларым вали Марина Корягина, Михаил Солин.